ya teng shine ku Erling Haaland bat Kevin De Bruyne ha ke Manchester City nên cái chính job ya ke Brighton Hallie đã lại để về cô không lấy vì bọn họ khi prop bocor ki bat Jose tenan ban sangat video ha ke ning channel leng bagian ki arcol no Erling Haaland hak met ku arpo arpat hak met sau pulai leng ba ke penalti bat ship goal na Kevin De Bruyne kelebihan ai ke Man City banyak ko de ki lai point operan na kan ki jing ai kon haden ke jing Sharem tang de wela not goal ha ke leng bagian ni jing job ke Man City la duna biang tang si point ke Arsenal ko bat hak le do ke me khen point da ar riu point ki khat wai tli ki jing la kai kat ba ke Arsenal kan ai kon shibit sebab le yang percaya ke Southampton ala da ke job kan tam biang sau point ya ke Man City leng bagian ki ar goal bala thep percaya Brighton Erling Haaland lo ya thep khat san goal spell tli ki jing la kai de Premier League rang kat lai tli ki assist leng bagian san goal sa ke Champions League la pelong yo anh yo arpel ko nagi khat south li jing la kai ha ni klong haba price ki wei pat jing la kai deng Chelsea bat Man United kalong badan bok ki jing la o Casemiro ban pai ye ko gol balia thep daw George ho kani kana orlong dei haden ko kona bat la het yak ball chakol ke Chelsea rai wala da orang apol ke Chelsea lo ya ban save yang ni ko ball han rai ko ball kalak tam ya ulai haden banik ball kalak cross ya ulai referee lo declare pada ke gol kemana nanti player ban kor ya ke sipai kat banyak gol ke Chelsea kali ya dapat penalti haden ba orang abien kemana nanti ulabat ya Jorginho leng bah ke kona kike haba pai bat sha ke Liverpool kalau ko bas new bok ban sha rem sabar na leyeng ha kat na DM Forest tang de wela not gol leng ba ukliat jangka he utaivo awani ba ka ailon nyos nam letter haba pai jing la kai kelumpung La Liga ke Real Madrid lateng da ke nam jab klem da Sharem akan ni kelumpung haden ki jingjam ya ke Sevilla dalai levi gol ikini ko la tab da Luka Modric dang Madrid ko basan kat ba Luka wakil sak net ban nya bukan ba Federico Hagmet ko prapoe kalbiang Real Madrid ban ko ki lai point ba pura rekat ki lai gol ke jing la kai ke be itanan shibit ke English Premier League da ko port Risteng ke Arsenal kan ikun bersya ke Southampton sabar nalien ke Arsenal kedan comeback ban jab kenang bakat tam sau point ya ke Man City ke bikun banyak ni ya kala do English Premier League haba pai dat ski arti ligi jing la kai haken tian Super League ke jing kun pedang ke Mumbai City bat ke Jamshedpur ke lekun ke jing kai tamar lewe gol kat ba ke jing la kai Port Newsteng ke Hyderabad bat ke Bangalore Hyderabad ke jab lewe le not gol lang ba ke Shikol bala tep tau overche hak net ke pra mulai leng bakan ek Shikol kelebihan ke Hyderabad banyak korek lai point Bapura banyak nyau point lai jeli jing la kai ke jing la kai shibit haken dian Super League ke Orissa haliyeng kan kon besar ya ke law sta jing la kai plan pe bau Geo TV batu Star Sport Network kum joro ya English Premier League plan pe bau Star Sport Network kum jo na odes ni hosta hanrai na Geo TV plan la pe ke jing la kai ha English Premier League hau pai pat ki jing la kai ha Germany ha Liga Bundesliga bayar ni kelejap ya ke Hoffenheim da not gol kad ba Dortmund kelejap ya ke VfB Stuttgart dasan not gol kan bagi wei pat ki jing la kai kel ko daga jing kai dan kedua kusian persya ega Wolfsburg kad ba Augsburg ya kai ke RB Leipzig damar la argo te berlak tang kini si kendo pada wei video kublai shibona